جیکران چه تیوی ایوار باش ایوارا خوش تماشاوان هجا از گلستان قربان و بخیر هاتون برنامه چه چما دو ساعتان امل پیش بری بن و امی رو به هفته دروژه و چه بو چه درک تو پیش قومی بو امی هول بدن جوار راگی هن کدنا به هفته ده چه بو و چون بردسته میه آگهی سرکی درباره پیواژوی چهار سری ده امی بنرخینن و بین سرکرانی وش برکو ام جربه سرکی و یکمه و دنا به هفته ده گاوین گرینگ و پیوستی هاتن آویتن هر وها اون زان شارچوب زاگون جو پارلمانتو ترکیه درباس بو بدن یک بلند جو پارلمانتو درباس بو ایجارجی گاوا پراتیک یا یکم ایرو دست پیکرند کار ببیجن جبرکو لجنه شوپاندن اون رخاندن به سرکاتیا آلیکاری سرکومار جیوزت یلماز ایرو پشتینی رو ساعت سیاوان دست بارم جویا هیچ دوان ساعتان لجوینا بردوام دکه پشت وی که کو لجنه نهاکم بیه به راپور که آماده بکه اف راپورجی جبول لجنه اولیه ام ملی و رادستی وان بکه پشتی و دبیجن ایدی گاوین پراتیک ای بر بچه جبو پیواژه دست بکه و بردوام بکه هر وها اف لجنه گله که مهمه جبرکو لجنه مگوش لجنه شوبان اون رخاندنه اگر پیوستی ببینه و کمیسیون بنجی آوا بکه yani dibêjin wê çend komisyonên de jî bi ava kirin her wiha dibêjin ji bo komisyonekî jî navê Abdullah Öcalan derbas dibe ji bo ku mijara çekberdanê ew ê bi xwe bişopîne û binirxîne dibêjin navê wî ji derbas dibe ew ê serekatiya vê komisyonê bike her wiha gelo di civîna îro de wê ev derbike yan navê saetên pêş de îhtimal heye ku ev jî eşkere bibe em ê jî bînin ser ekranê ve ka daxuyanekî bide Cevdet Yılmaz yanna li ser vê yekê çi dibêje em ê bînin ser ekranê we her wiha çend destên komisyonê wê derbike ve pêş ji ber ku نها لجنه کوم بیه لی چند دسته دیجی و اشکره بکن جبهه پیواژو بره و ببین یعنی سه دسته دوی به اشکره کردن چنوان دستیان و چناف خود بحوینه و ناویوان و ناورکان بچرنگی به ام میوانی خوره وان شروع بکن و نخاندنیوان بین سر اکران و هر وها جالی دن ام بچن روجاوای کردستانه جبر کلوی دراجی گشتان مهم و گرینگ پکته جبر کو جنرال معظم عبدی دناوی هفته ده نرخاندن مهم کر لسر مجرا انتگراسیونی یا شامل هر وها معظم عبدی دبیجه انتگراسیون بداوی بویه اید امکتن مرحله که نو او مرحله نو چیه جیرو پیدا و چی گاوا بین آویتن و روجاوا چی لبنده گاوین چی به می بنرخینن جبرکو هفته بوری به شامل جوینک پیکانه و معظم عبدو ایلهام احمد ایرو جدنا وان ساعتان ده جاردن چونه شامل و به احمد اشار را هدتنک بیکتینن گلو چاتی روجوان چاتی نرخاندن هیچ آگاهی بردستنیه لیم جارد به مجال بگرن دست و بین سر اکرانه جبر کلوی درا میوانک مجی و هبه و سر به مجال نرخاندنی و گرینگ ام برا پارو بکن لیم گول نهان لجنه نرخاندن و شوپاندنی بسرکاده جودت یلماز لهف جویای و جوین بردوام دکه مجال سرکیجی کمیسیون بن کو بین آواکرن ام به میوان خورا وان شروع بکن وان کمیسیون چنه دلی نوارو کام بچرنگی به پکی وانا ام بکره باخب وان مجال سرکه و بدور و درج پار بکر ام بکره باخبن نویسکار پاترونی ایران به هورانه مامست مرحبا بخیر هاتی سر هاتی احمد ارتاق سیاستمدار مامست بخیر هاتن سر هاتی سپاس هر وها اندام لجنه رهبر ام بیادری بريس شمس قرار داشتم برای بريس شمس مرحبا بخیر هاتن سر هاتن زور سپاس ام به بريس ارتاق دست بکن جبرکو از بال موج جنز و شوپینن کاوان کمیسیونان چه که اوه چه بکه هر وها جبر کل جنه ها لهف جویا جنیا جدت الماس کل بنده و جلکس لبنده و جوینا خوی کم دار بخه اف جوین ها پیکته پشت وید عملی بنده چه گاوا یعنی کمیسیون بنده بین آوا کرن وان کمیسیون و کارو بار خود چهاب مشینه گرینگی وان کمیسیونان چیه ام سریدا سر مجال نرخاندری و بگیرن دست پیگه جو همه تماشاوانا سلام و رزده خاطب کم راستی demek derece پیواژوی ده چاوی هر کسی به چرچوب قانون bu ve kengi der bikeve ve kengi bikeve meriyet ede rasti bixare ve çibine jnaho pede پیواژوی ده tiştem peyvist çine gavem peyvist çine ye çawa ben avetin heneke çawa me hamiyan liser ve demeyi حتی آبوری وقتی هواج آنی زمان دنگ گلی بلند چرچه قانون پارلمان توی درباس بی اف بخوره هنگ هیوی جانین لبله ربره گلی کرد راستی او بناساج کریو گویی 1000 کیلومتر گاوه که دوی دست پیکده اموی گاوه بینی برچاوا و بخوره چه بینتن اف گاوا یکم و چرچه قانون ده تنی قبول کردن و یانجه اری کردن و نبست به
بخوره کمیتین بین آوا کرن اف کمیتین ها شنها پیدا و چه بکن یک مود کار بیجه اف کمیتین ها یک دو کرولین مزن به بین آوا کن وکو امزانین کرولا یکم اول بن سرکاتیا جوزت یلماز شهرمند و هم آلیکاره سرکومار اوی به آوا کن لبره هوا دفکر لجنه ده همو اوج تیاجی تگرن يعني مثلا وزير الداخلية جي تقرأ وزير الرئاسة جي تقرأ هم وزير الخارجية هم بيجي دفي لجنه ده جي تقرأ اوج كرينجا یا استخبارات جناب داد دیگرن همی جناب داد دیگرن راستی یا هر مهم کو اف کرولا به آوا کردن شوندا چاوی هر کسی ربری گلی کرد ستاتوی چی بتن پیوراوی پیورک هر سرکیه شنو ها پیدا ول به کرولا ده جه بگیری یانجه کمیته که به آویکش بود چگدانی نه و هر وها دیسا شوپاندنا و دمه دبه işte komisyonu ki be avakirin rola reberi geli kurt ve musabe هيتا إمرالي السرفي مجرد أخوينا كده دناوي حفته ده وإنسان قط قوي كوميسيون كي بيعوا كرن كوميسيون تشيك بردان وسياسي بني وأجلان سرقاتيا بك يعني كورديناتوريا بك وأجلان يعني بيورك الرسمي ياد شارشوفة زاغون ده أصلا دابون أجلان ليه دبيجن آگاهی یا رسمی یا راست پشتی ویلجنه بدای. بله. راستی belki تشتا هر گرینگ به زمان یک جه yani ربری گلی کرد hem پیشنگ بی کاری و کارو خباته ده همجور بور رو رستاوی هنکی دیار به را گشتره به پار بکرن. تنی و شرطی yani جه از بجم هنک آگاهین سینوردار هگر کو رول رستا ربری گلی کرد و سابه مینتن راستی اوی بخوره هنکی گمان و نزیکاتی و چیکتن جبر و چنده دمل دست دمک نزده چاوه جواکی همیه یا را گشتیجی یا نامنتویج راستی و دمیه اف کرولا ها دست بیکی ده رول رستا ربری گلی کرد دیار بکت لی امزانین گلو تنی ve besbitin ev çerçeve kanuna he yanjı azî bijim ev kurul avakin û komite avakin he besbitin na ji ber vê çendê Buxareyê çebînetin rastî ev gelo gele mühime yek ji berî her tiştî erê teyîd û tespît û dibin ya her wiha çawa bêjim gel sê teya aslında sökte binavkirin bê binavkirin ji ber vê çendê demek nezde heger ku çekdanın be teyit kirin û tespît kirin şunda elbette ki gavên şember ve beni avetin ev gavaha ya yekemin eve gerilayın PKK wen ku evvel bin çerçova ve kanunu da ku bikarin suzje begirin evi bene valat adı duaje çavi herkesel zindanane girtiyen siyasi elbette ki bu berdana va o vegera va beavdikin nokta gidici hey elbette ki her bu hadisa yen penaberiye de ve ku eze bizim yen Avrupa yanca derdor edin de siyaset medara u gelek kesin rehistinin siyasi de cehgertin bu vegera van ve demek be dest bekirin mol karı bejet bu gavên yekemin hege ku sabem avetin buxara geloya aşitiye bini anne tenê ev he buxara aşitiye bine na em nikarî bêjin ev ha ve buxara aşitiya ve ku ez bim aşitik yor bromet binet lê ji şunda esas به çerçeve kanunu de elbette ki bu şun ha pede çe ali temakayede yani tecakayede gellik kanunun cüda gerek be ve demek pejde ku evin haben derxistinu o serva gavên din bu çareseriya perzgereka civake û perzgereka gelî Kurd. Ben noktet bedin levedra ji ber ku nûşeyeke lezgînê ez wî parve bikim. Ev jî dîna ku me were parve kiriv me gotu bi lijniya şopand û nirxandinê bi serokatê Cevdet Yılmaz li hev civiya. Civî niha bi dawî bûye û li bendê ku Cevdet Yılmaz da xwênekê nêvîskî parve bike. Eger da xwênekê ku
زبان في جيفين بي بارفكن امش بور بارفكن وبين سر اكراني و جبركو لجنه که گرینگ و مهم بوله هف جویا پشت انجام شد درکت امش بور بارفکن هر وها پشت في نشه برزفات ام بودس بكن جبركو يعني جيفين که مهم بو گرینگ بو كاويتش داخلين بداين زربار في كده امج لبندبن لجواندنا يعني لهواتنا في جيفيني كومكرنا في جيفيني جي بيام جلك مهمه جبركو حتى نها جلك عليان دغو اري چارچوبه زاگون درنا که و اري گاونا ياوتن چارچوبه زاگون درکت گابن پراتيك دست بيد که هدي اري اف لجنه و جبو جنيا ملي راپوران جنيا ملي اولهي راپوران آماده بك پیشکشی وان بك افش گلک گرینگه اگر چه قازو لب تفگره که دوی لجنه ده هبه و تاثیر لسر لجنه ملی جبکه yani bir şekilde şuru vekrin çi qas mühime ku lez bezvan kara bimеше بله yani demek derece şu درaya geçtiği de zat nikaş kirin ve 24 tebakede ev lejne le bizve ve lejneci hem karın bejn hem erkan devlet nafada da havine wezarata dade wezarata parastını her vaha em bejn teşkilata mite sekreteriya serok komar her vaha sekreteri MGK yani lejne evlahi bana hemud navdane ev navevi evci lejne şopandın nırxandını gavak em navevi dinerin ve lejne çekdanina PKK ve hem bişopinin hem jî van wezarata tevbehara van sekreteriye ku temsîla serokkomar û mîtê û her wiha vê temsîlê dikin vana wê hemû di nav xwe de binirxînin ka gelo PKK çek daniye em ê karbin bi hev ewle bibin em ê karbin bi hev bawer bibin yani hema di vê noxtê de bi rastî di hemû mînakên ku em bêjin aştiyê ê cîhanê de di mînaka em bêjin Afrika Başûr de jî di mînaka Baskê de jî û her wiha mînaka Îrlandayê de jî di vana ji bo bi hev baweriyê hêzeke sêyemîn çaveke sêyemîn di van lehvatina de heye di vê derê de kemasî ev e ku em bêjin hêzekê sêyemîna ku karibe garantoriya her du aliya bike her du aliya jî pê bawer bin dê derê de ew kemasî heye ev kemasî dixwaze di ku de were telafî kirin were temam kirin ev jî ev komisyona ku vê lijneya îro civîna xwe kir komisyona ku vê ve girêdayî ew komisyon jî navê jî komisyona çekdanînê û em bêjin dîsa şopandina pêvajoyê ew jî وکی رهبر گلی کرد برز عبدالله öcalan ku dikar ve hem bişopine hem jî karibe ve agahiya zelal dikaribe bir de endamê PKK lejneya em bêjin konseya bilind û hem jî ew bixwe jî îro hêzekê aliyekî ku karibe pê bawer bin û bêjin tamam ev gotin em dikarin viya esas bigirin وكي وعدك وكي سوزك يم قبول بكن مخابن هنا او تنه جوان ويجي اف فورمولا كي اوسا مروف دكاره تخمين بككو جي گرتنا برز öcalan ad ve komisyonu da جبوي قانا كرن اقناع كرن فهم كرن و سر وقت كرنا ام بجن عالی PKK جبوي çekdanini دوی çerçevede gava ku em dinerin براستی henek kemasî hinek kuj aliyê devletê ve divê heta niha bahata kirin bahata tamam kirin civaka aliyê Tirkiyeyê divê alî de bahata qane kirin ku êdî van bûyerên ku wekî minferîd bi nav dikin îro em dinêrin mesela li bajarê alî Tirkiyeyê karkerên ku ji Kurdistanê çûne wê derê ji bona debara xwe rastê êrîşa tên lê mesela her çi qas wezîrê dadê em bêjin daxuyanî jî de beyanata jî de dibêje ku em ê di derbarê van kesan de lêpirsîna bidin destpêkirin sûcdarkî bin ew ê li gorî wî cezayê xwe jî bibînin lê xuya ye ku hîn civaka aliyê Tirkiyeyê ji aliyê dewletê ve hîn ji bo vê pêvajoyê nehatiye amadekirin bi salan e û em bêjin ji destpêka vê pêvajoyê heta ku vê demê hem nivîskar hem rewşenbîr hem civak ku tê kirin bir tê parvekirin di mam medyayên civakî de sazîn anketê ku belav dikin
راپرسین کو پتی پارو کردن دبیجن پیواژه پشکلی که بهیز یا ترکان هی شوی کردان تقص هی دبیجن ترکاج گلی که زیده بویه Yani zedebun eve embejin komisyona kulle ve civiya de parlamento civiya şunda beli mesela embejin bir denk dayına kujbuna ve pevajoy hat dinmani meclisi je aliye parlamenter ve denk dayına hat kirin breje ki gerek bilind embejin 400 hafte 67 kesan hatta imza kirin evyaji emdibinin navero kavi jiboy ku tane çekdanîn û bêçekkirina PKK'ye ew xesa yani xala ewil da dilênga ewil da dikerta ewil da ewiya tê em bêjin pêş ji bo navî ew xesa dengdayînekî em ku divê em bêjin wekî din bifikirin em bêjin ku divê pêşnûme qanûnê da di xalê sereke da bihata gotin em ê perwerdeya bi zimanê dayîkê serbest bikin. Maf û azadiyên gelê Kurd heta naku hatine hesbandin înkar kirin, bin pê kirin em ê wana êdî devlet ve leborine jvana em bêjin van bin pêkirina ji ber van bin pêkirina wê bixwaze ez bawerim wê gavê wê rêje pir bikete. Yani anha hîn jî medseyî da çi got me got ku êna civaka Tirkiyeyê di vî aliyê de baş nehatiye xanekirin û amadekirin. Lê pêwîstî pê heye ji bo ku pêşî li van êrîşkariya were girtin, pêşî li van em bêjin bûyerên nîjetperest were girtin, di serî de ev civaka aliyê Tirkiyeyê û bi taybetî van hewdanên nîjetperest gerek pêşî lê were girtin. Birêşim em mebehsa rola misyona Öcalan kir me got komisyonu da cih bigire, divê cih bigire yani heyeta Emradî bir şeklê parve kir, govê serkêş koordinatörê komisyonekî bike, bu herfa ev bir resmî ku yani çarşeve zagon bi cih kirine vê tiştê. Çi qas mühim e ji bo Kurdan ku Öcalan di komisyonekê de bi rengî cih bigire. Ve tesireke çawa ser civaka Kurdan bikere bu an. Rastî jî hevala gelek tiştanê ziman ev rol û misyona Birêz Öcalan rastî ji bo gelê Kurd ji bo Kurdan ne ji bo Kurdan tenê ji bo rojhilata navî jî pir giring e. Rastî jî ev gavavêtin em bêje vê destpêka vê sürecê da gavavêtin Birêz Öcalan destpê kir. Çawa mesela bêje di 27 Sibatî da 2025 da banga peyama çekberdanê feskirinê jê şunda jî di 11 ez bawerim Temmuzê da bû ji bo çek û şewtandinê em bêje sembolîk bijî yani gavê girîng hata vêtin. Mesela hetana Birêz Öcalan pir gavê dîrokî bi rastî dîrokî avêtin hema bes em bêje vê çerçova kanun dibe ya kanuna çerçova kanunê da de vana jî gere be rê û rêbazê aştiyane bêhûnandin. Mesela bibe kaniya aştiye. Mesela parlamento derbas bûye rast e hema gere wana tiştê em bêje gavê biavêtin gere pêk bîne. Mesela em bêje hevala baskir ji bo em bêje girtîgeha gere pêşan bê vekirin ew deriyê girtîgeha bê vekirin. Mesela hevalê ana şervan êliçiya mesela PKK jî hat feskirin gere wana vegerin. Gere pêşe heta pêşe vana nê vekirin birastî jî Lê çarçove zagon pêşiya vana hinek vedike yani bi çi rengî heftê 2000 ez bawerim dosya tesîr çarçove zagon tesîrê ser wan dike. Yani van dosyayên ku tê darizandin gelek kes van dosya mesela van kesan serbest ên berdan her baş egu tên darizandin egu ceza girtin egu ceza xwarine kesê jendam tê ceza girtine kesên ku ji propagandayê ceza girtine kesên ku cezan wa hatiye birîn û derketine dervê welat ê tê darizandin yani ev çarçove zagon Tuncer Bakırhan dibêje nêzîkî 8000 kes wê ji girtîgehan derbikeve 3000 kes biborin ji girtîgehan derbikeve eri û ji dervê welat jî dibêje gelek kesê bi hezaran kes vegerin yani tevahî heftê 2000 dosya tesirê li ser wî dike çarçove zagon biz wî çi bibêjin birêzatak ser vê mijarê Berê rastî elbette ki gavek şember bê avêtin bixwara hinek gavê din hêvî û bendewariyê pê çêbin. Lê mesele tenê elbette ki ku qasê me ji agahîstandin ya ji hatî agahiya hatin dan nêzî heftê û 5000 dosyayê yê darizandinê hene û her wiha dîsa 5000 ji dosyayên veşartî hene.
Yani dozin heneke ve şart agahi pene hat standın ku evje de domen dibe ev dosya jve bekevin. Elbette ha hatta ha çuma mesela keseke hevi pe ne digerir. Levra ku gavek şember bu mesela minak ez bizim siyaset medar elgirtigi handa biryaren ahimi ve ayemi her duşe. Mesela biryaren ve hatin standın hatta ho yek tenece ne hatine encam ne hatine standın. Ev bxwaji heneke fikara çetke. Heger ku levra ku disa en seroke meclisa parlamentoya yani evici dugu dugu zaten heger ku pevaju despê bikitin ew biryar em nikarin bêjin sedem taybetî em ê ji bo hinekê zagun derê xîne heya ku ew derbikevin. Bes gava em berê xwe didin mesela erê rast e dibe yên cezayên wa ji 15 sala û hindiktir bi 5 sala de cezayê wa şûn didine. Her wiha 15 sala jor dirje dibe 10 sala wê jor didin. Lê berê şopandina van jî hebitin. Bes gava em berê xwe didin mesela ve İşte ev pêşmekanû şopandina behsa wî dikin ya ev lijna ku îro civiya wê vî karî barê bike yani mesela dibêje me got çend deste wê bêne ava kirin û erkê wan wê çi be medya nîz hikûmetê bi vî şeklê dibêje wê sê deste bê ava kirin van desteyan ji bi vî rengê dibêjin desteya tevlîbûna civakî ya yekeme desteya radestkirina çekan û pisporan ev ya duyeme û ya siyem jî dibêje karobarên pispora gruba pisporan ya karobarên dadî yani grubekê dadî bê ava kirin ê ku ji vî karê bimeşîne gurbekê dadiye mijra çekberdanê bimeşîne û mesela kesên ku ji dosya wan heye tune ceza girtin yanna wê vî grubê bimeşîne dibêje. Yani dibêjin stê deste bê ava kirin vê lijneya ku niha îro cîveye medya nêzî hikûmetê dibêje kaç qaras em nizanîne. Nana mamostacı ani zaman rastî pirzgirêka herî sereke yek ji ev e. Ana mesela berê xwe didin siyaset medarên we bige heya ku ez partiyên siyasî yan jî ez ê bijim hela çapemeniyê de em berê xwe didin. Hatta niha ji wekû pirzgirêkî ya terorê mesela tê bênav kirin. Ev hacı bixwe re hinekê guman tînitin yani alîgê dibe pêvaşûgê ya aştiyê wê daye dest pê kirin. Aliyê din de hîjan ku ew ziman nehatiye guhertin. Lewra civaka Türkiye mesela ser ve hela nijatperestî de nêzîkî vê demê dibe. Tê hêviya bixwe re nayînetin. Tenê bi min rast e girîng e ez ê bijim vegera şervana û vegera siyasetmedara û yan jî kesên girtîgeha da ez ê bijim derketina wan tiştek pir girîng e. Lê esas mesela herê giran şiniha pêde ye. Gelo pirzgirêka Kurd wê çi be? Şiniha pêde pirzgirêka Kurd de çi gafê bên avêtin? Zamanê çi zamanê Kurdî bitin çi çanda Kurdî bitin nasnama Kurdî bitin yani ji bo vê çendê rastî pirzgirêk hinekê wan dira de gavên pêşerûjê ve bixwe re çi bîne erê ev çerçevekanûn ji şunu dest pê dike yani gelek kes dibêjim belkî biraz fasya em jî çek bibêje gelek kes dibêjin erê pêvajoya aştî berdewam dike ji bo gavên pratik û berbiçav dibe êdî tekoşîneke cuda bimeşîne Kurd û civaka Kurd tevgera Kurd wê tekoşîneke bi çi rengî bimeşe Rêzî Fatronî ji bo rojê pêş de mafên xwe bi dest bixin. Wekî berdewamiya gotinin Birêz Ehmed Erteq mamoste bi rastî jî yani heta niha dewlet hinekî yani pir wisa em bêjin helwesta xwe ya ku mirov bêje demokratîk bûnê guherînê ve guherînê pir nîşan nade. Mesela navê pêvajoyê hên jî wekî ew e wek Tirkiyeya bê teror. Li gorî ew ê mesela li gorî me li gorî Rewşenbîran pêwîstî pê hebû ku navê vê pêvajoyê bi dawîkirina terora dewletê bûne. Mesela 100 sala dewlet terorê ser gelo civakê dimeşî. Yani her wiha navê em bêjin pêvajoyê ku em datînin pirsgirêka Kurd bi rastî
hema ji destpêka komarê û heta berê jî me anîbû ziman ev 103 sale gelê Kurd tu terör ser kesê nemeşandiye dest dirêjî nekiriye neheqî nekiriye em bêjin zordestî nekiriye Aliye devletê ev kiriye û navê jî tê danîn pirsgirêka Kurd. Li gorî me navê vê pirsgirêkê ne pirsgirêka Kurd e. Lêgerîna çareseriya pirsgirêkê ye lê pirsgirêka devletê ye. Yani ev divê rast were binavkirin. Ji bona wî jî em dikarin divê derê de gava ku vana werin sere rastkirin helwest û nêzîkatiya aliyê devletê bi rastî jî baweriyekî bide civakê bide gel ku êdî civak jî bêje tamam rast e devletê keymasiyê xwe dîtine êdî rastî hatiye dîtin û ji niha pêva jî xuya ye wê guherîn û veguherînekê çêke çê bibe heta ku devlet alîkî de em vê tim dibêjin em dibêjin carekî derxistin û derketina vê çarçove qanûnê ji xwe tê wateya lêborîna eger ku binêwî tijî be navayî tijî be navaroka wê tijî bibe tê wateya lêborîna devletê ku devlet bêje pardon min 103 sala hemû maf û azadiyê gelê Kurd û gelên cuda ê ku li vî welatî dijîn min hemû tu nehesibandin min Tirk û Tirkîtiyê li ser hemiya ferz kir lê me dît ku me encamek ji viyan negirt li gorî mirovayiya hemdem li gorî pêvajoya ku asta ku mirovayî giştiye êdî vana şaşin me jî van şaşîtiyê xwe dît û em niha pêve em dixwazin pergalekê demokratîk wek hev û ku herkes bi çand ziman nasname û nirxê xwe neteweyî dikaribe li vî welatî de bijî lê gava ku em viya dibêjin bi rastî wekî me got naverokayê gava ku dijî ve em karin vê gavavetinê wekê lêborîna devletê bihesibînin yani. Berê sata xweş. Birêz ta ku zanin yasa destpêkî yani amadekirin êdî berdeste çarçove zakon ji parlamentoyê derbas bû êdî gavên pratik jî heydê dîtê navê misal avakirina vê lêjineyê gavekê pratik ev rastî ji bo Kurdan û tevgera Kurdan. Eger Öcalan bawekê resmî divê komisyona bin de cî bigire û pêvajoya çekberdanê bişopîne wê em pêvajo bigêje merheleke bi çi rengî wê tesirê çar ser civaka Kurd bike an çavderî we bi çi rengî ez min atir. Rastî destpêka şoreşê ye yani em bêjin heta niha çavê her kesê êdî çavê her kesê de hêstir diwariyan. Lê bawer biş niha pê de heger ku ev pêşnava qanûn ez dê bijim çerçeve qanûn heger ku bikeve meriyetê de bixwe ji berî her tiştê vê dilşadî mezin wê bixwe re bînitin. Çima em bêjin em zanin ku bi hezaran xort û ciwanên vî welatê di vê rêyê de ji bo mafê netewa xwe ku berxwe didan û vê oxirê de canê xwe didan. Lêş niha pê de êdî em zanî ku vê cenaze neyên. Vê cenaze çi ez ê bijim yê şervanên PKK û çi ez ê bijim yê Aliyê Tirkiye gava cenaze neyên ez vê barê dem ku têkiliyên gelê Tirk û gelê Kurd ji ji niha pê de ji bi dilxweşî û bi dilşadî ez ê bijim xurttir bibin pêş bikevin. Lê esas mesele tenê bi man re yani vê çerçeve qanûnê de veger tenê wê nebes bilê bele dewletê komarek ya ez ê bijim heger ku hêla demokrasiyê de hêla hiqûqê de heger ku bingehek xurt çêne bitin rastî evên he hemû nikare bêjî yê demdirêj bixwe re hêviya bînitin. Ji ber vê çedê teqez gerek ev dewleta he veguhere dewletekî ya qanûnê ki heger ku hêla zabûnê de vê awayî tiştek nûjen bixwe re neyînetin em nihar zanîn mesela hîjan mesela xalên temeqêne û yê tecekane û evên he hemî yekcar disekinin. Sibê jî heger ku devlet ne bi devletekî ya hiqûqê ev qanûnên hev yek û yek dîsal karin bexin meriyetê de.
Ve disa insan heneke hela rexistini de, hela fikru ramani de, hela birdozi de insan ve ne karatin karu xabat xwe bimeşin. Jiber ve çende elbette ki peşeruja gel peşeruja komarece komarek avaki ya demokratik ku netevik ya demokratik. Ama aynı zaman rast 103 sale netev devletik ku ser herkesi heneke siyah çekiriye. Heneke zulm zordari ki mezin heye lebeleş ne hapede ev devlet heger ku ne bir devletik ya hukuki yani ya demokratik elbette ki ve herkes ne kadar xal ve devlete de bebine. Bu çende eva ha gava yekeme le ve gava şundaje heger ku ve aliyedi de mesela gav ben avetin hatta ku makezagunje mesela serve ne avakirin lewra ku em hemiz zanin sala 1982 ev makezaguna hatiye çekirin hayyanha ev buxajed bejin yani sero komar bigre hayyaku her parlamenter her siyaset medarek dibe ev makezaguna ki yaz ser zulme hatiye çekirin. Şu Alyan Parti bir şekilde finanse bu dikin. bir İhtimal çende- evji biguher. Yani ne guhertin makazaguna şeye be. Takaz yani ev megut ya ev peşneme kanunu ha mesela 407 kesi yani parlamenteri ki ereken heger ku bixazin heger ku dil pe haben mod karı bejetin ev parlamento hel karatin makezagonek nu bu herkesi mafiyati de bebinetin bu kurdaj Türkaj netevin diye judaje ve hakka herkes qatti de bebine karın makezagonek hesab çekiyor. Mego hesere daykan sekniye edi cenazenay şin nabine velatime le erçend rojem dikarim bebejin li bajarên Bakurê Kurdistanê li Amedê li Wanê li Stenbolê li Colemergê şîn hatiye danîn konên şînê vebûne bi hezaran kes beşdarî şîna şehîdên têkoşînê azadiyê dibin ji ber ku şehîdên tevgera azadî tê bi vîranî divan rojan de ji ber ku li gelek bajaran şîn heye û Kurd gelek malbatên Kurd divan konan de hezkiriyê xwe kesê ku divê rêyê de şehîd ketine wan bibîrtîne û ji bo wan şîn digire. Birêz Şehmuz Xarada endamê lijneya Rêveber a Mebya derê bi me re me pir em dixwazin ser vê mijarê biçeke em nirxandinê me bigirin ji ber ku dicî de şopînin el çend bajaran bigo heye nal çend bajara kon hatiye vedan na çend kesan bibîrtînin ez barmê Amedê şîna ku hate danîn hepsi roj berdewam dikir û bi hezaran kes berê xuda konan bi dawî bû ihtimale dibêjin navên gelek kes hatiye eşkere kirin reş bi çi rengî ye çend malbat ji bo hezkiriyê xwe kon vedan Serê Amedê bêjim rastî Amedê pêncî du heb em bêje şehîd hebûn hatine îlan kirin ev pêncî du şehîdê me nan çelo ne hebla Amedê bûn siyahibî jî malbat İstanbulê bûn İstanbulê hatin tevê bûn li parka Koşolê wê derê kon vegirtibûn ji bo cê şînê her roj bi hezara yani em bêje gelê Amedê dihat xwedî li şehîdê xwe nirxê xwe derdiketin bi rastî ji wî kêfxweşiyekî herî bilind bû yani pê me ra ew morala gel ê malbata diçû asa herî jor xwedî derketî wisa hebû divê pêvajoyê da em bêje pêvajoyê jî dest pê kiribû ev şehîdê me na bi rastî jî ana do ê Amedê bi dawî bû şînê wan sê rojê wan qediya bi dawînbûnê de jî êvarê de jî bîranînê wan pêkanîn ew jî em bêje bi hezara gel beşdar bûbûn jê şunda jî hem bîranînê ev pêncî û du şehîdê me û hem jî şehîdê me Amedê ê meha tebaxê vana bi hev ra 140 heb jî ê meha tebaxê bû her mehme em wekî mebiya der bîranîn pêktîne ê komî mesela em bêje her me li Amedê çend heb şehîdê xwe hene vana gişa bîranîne wan pêktîne yani bir bakın yani ban gerilen ku cana Xojlestane de drokin cuda de vaktin cuda da cana Xojlestane na şînê wan tê girtin rast li Amedê em dikarin ji bo Amedê ez dibêjin lê ji bo wanî jê hman tiştê basar ez bo warim wanê jî îro dest pê kirî dest bi konê şînê kirî konê şînê vegirtine îro ez bawerim ew ê sê roja bidome nel wane li Stenbolê jî em bêje dest pê kirî wekî te got em bêje li herêmê cuda cuda şehîd ketine salê cuda em bêje
giş ve mehida em bêje anika hatine diyar kirin vana kîjan bajarê bibe bira bibe li wê derê em bêje tevayî li ciyakî li binê konê şînê da giş malbatê bahev û şîna wan li wê derê didome vêj kêfxweşîkî herî mezin e bi rastî jî me ra pê kêfxweş dibe hema tişê bêjim herkî divê em bêje sürecê da malbat çavlerê ne divê zarokê me belkî were gava dişe agahî dide malbata xemgîniyekî çê dibe yani ji berê ana hepkî cudabûnkî xwe heye yani xemgîniyekî daha zêde heye hema malbat jî zane dibe gava zarokê me dişe hani dibe meselekî me kurmancayê dibe kefenê xwe dike cêba xwe bixura dibin viya jî wisa goranî wê xemgîniyê bi rastî ji serbilindayîkî jî heye بله اف پیواژو تسریع که چوا لسر و مراسمی کر مثلا روزن دیروکن در باسپوی د دیمنه که بیفرنگی من ندیدی نه لامد نه باجارن باکوری کردستانی یعنی هم هزینه اولی دست ندیدن و تشتی هم پیشیا و تشتی daha da girtin yani ne mümkün bu konu ki bevedan o sam merasime ki gırse o mazın jibo şeyin tekoşun asadiye beyt arxist ne mümkün bu lenaha dimene ki usa bajur rahat xuyadı ki yani dur ve demam rovle binare yukarı merasime xudar bixi yukarı şina xu bigri hezine evlehim daxilina ki nizam bezar ta muşavad binin ونشون konu yana yani بشكل rahat tibun heye sanki mesela roz karışına xu rahat bigri راست پیواشو بخوره هنکی او راحتیانیه ام بیجن دمین بوریده داخیانی کی جبو مافکی باهات دانن در دوره ولدات دور پیشکن یان جمشک باهات یا پیکانن راستی تات آستن کرن نلت چارگا باشه پیش بکه هنکی اف آستن کرنن ها و دمین بوریده ام راست زیاده راستی باهاتن لبله و دمی اجچوم من برای خداگه حقیقتا در دوره و دراسته این هزین اولهی جهگرتون yani الواندرن لبله ما تم دهالی وسا بربچاب ندیدن evje بخوره الته خویا کرن کو اریکنا و پیواژوی چه هگر کو مثلا زبجم والی یان جزء بجم هلا امنی ده مثلا بجم بریارک صاحب یا مداخله کن محقق مداخله بیکن لی خویا کو اوه هنکی ناوندیه راستی حتی نه ما فن دموکراتیک قوالتن تاتم بکار آنین ملزانین کو جناوندا گشتی بریار تاستانده بلا نمشن بلا داخیانه ندن بلا هنکن لی راسته هگر کو اف پیواژو ها بو وان نزیک بوناجه وکی نیشه کس مثلا هگر کو مداخله سر هبیا باورم دل اشین مازنیه پیچه بیا لورا کو حواله شیخ مجانی زمان راستی هر مالباتک هر داییک هر باوک هر برا خوش کو براگک البته که چاوی ویل ره کو برای بی خوشکاوی یعنی جه بجم داوی بی قیزاوی کو به آواج بزندی بیتن لیگا و جواب زبیهستن البته کی دل ایشک اما سر بلندگیش بخوره مرد دیتن دایک با خوشک برای بیده نرخ خو خدی در که گله هجر نرخ خو خدی در که لی ام هیوی دکین کو جارک دل وی ولاتی ده جارک دل وی ولاتی ده دل ایشین وسانه بن ناف گلین مده ایدی اف دمن وسانه جان کرن لی البته هگر کو انکار و هگر کو تنکرن و تنقبول کن هبتن نزیک من و صاحبتن البته کی برتکن جواکجی یه از بجم گرجیه چه بن جبر و چنده رایدارن گشتیجی گرک لوی عالیده ارینی نزیک ببن جبو ev demin usa peşvazi kena vaje elgur örf و عادت نرخن نتواخه یعنی اولیجه و یعنی گلجه الگوره نرخن خو بکارتن شینه خوش پیشوازی بکن بکارن و کو از بجن پیش روجه ده اره اللهم امنکو بجن هلا شینه ده دبه سبروجه شروان مثلا پک وگرن ولات بله دوی او جوش و هیجان خو بکارم پار بکن
بکن ویژه جیان بکن مثلا نه تشتی که سا از بیشتر پیشی لیاقتی گرتن و سو و شرطی چه بیتن لورا کول ولاتن جدا ده که من برای خود بده افتشین هاتن جیان کردن یعنی پیواشون چهار سری ده گاوا شروان و وگرانه گاوا گرتیگه ها ده هاتینه بردان یا جب پنابریه ده گاوا وگر چه بیه البته که گلی خاره او دم دلشادی پیشوازی کنه. جبو پیش روز گرگ تنی نه مثلا شینه ده لوا پیشوازی کنه پیش روز انسان زندگی دشه او نزیک بودن دلگرمی چه بینه. بريسي مسمعو ستي روجان كونن شيني لعمدي وبو لبارك خوشيولي وكريبو بحزاران كس بگو سرلداني كونان كرن هستو داخوازا كسن كو سرلداني دكرن بتشرنگ مونگ چاف دري و بچوابو مثلا ما بطان چد گوتن جبر كو كسن كو جاني خوش دسا جبو اشتي کے پیک به و جبو ازادي کے بدس بخند دي ريد جاني خوش دسا يعني نها لبو تفگره كي كو وان ارما جوان پیک به في اساس دخك چد بيجن و چد گوتن ما بطان بیشه داخوازا مالباتا آیه کمین جبوی آشتیاکی باینده و سورجا ربراپو برز جالاندس بکری بچه سونه چه واد بی جفرا شوندا برا شهید نه نک ام بیشه که چو خورتی کرده شهید دکه دبی برا اسکر و پولیس جیانا خوش دست نده ایدا براویا شهید می داویه به داخوازا مالباتا یکمین اوه یعنی حتی انا ام بیجه دبی اوقا شهیدان راسته پیواجو کی دست بکری نک ام بیجه ویا جبوی تسمیتی نک جی تکشونا کردایی یا جی ام بیجه بتالاندنا کردایی ویا ام بیجه بکی کنجکتور ویاوی دخوازه یا جی گوران کنجکتوری ام بیجه ویاوی تشکی پیوستیک ویاوی مالبات sadece ام بیجه ویا خمگینیا خو گورانی وی پیواجوی براستیش daha کیف خوش بن ریچ خو خمگین بجی اقوا کیف خوشیا کی مزن هی yani تو de şekil malbatı mesela gaba agahi tu dedim malbata debe inşallah daviye ben jevra şunda şehit sermedanin gel emeji rast gel emeji beşardı ve evjite em beji خودی درکتنا شهیدا براسیج دبی که گوا ود به دبی انشالله جبرا شوندا شهید نین وانا شهیدی می بداویه به ایدا بری دموکراتیک چارەسەریya کی دموکراتیک و ام بیج جوا کی آشتی خوازن یعنی دا خوازا گله کرد آشتیا کی برومد بله زور سپاس برز فات گوتنا هری داوید دقیق من هي yani وقاله پیواژوی و ام بیجن دم بری او دامبر هوا کی مقایسه کی هات چکرین براستی ام تدی ایرو قاله بدای هزاران دوزه کل گله کرداتنه وکرین بله وان ام بیجن نیو وان دوزان تنه جبوی کو تبلی مراسم جنازه بیه جبوی کو چه سردانا گورا ام بیجن شهیده کی و تبلی وان ام بیجن وام پیشوازی کردن جنازه ابونه. ایجار بلوره بیرامه ده سال 2025 دا گوا کشادت ام بیجن شهید رضا آلتون و علی حیدر قایتان هات ده حجده گلانه ده لقاده درچی لآمده اصاد دیسا شینه کی بگرسایی یعنی بیرانی نک بگرسایی هات دار خستن. دوی دمه ده د دسپیکه ده هن عالی دولته پر د تگیشتن و د فرق و پیواژوی ده نبود یعنی خواستن نک آستنگ بکن فلان پشتیوی گاوا کو ام بیجن رایدارن دولته گوتن تمام و پیواژوی دسپیکری ادی امی وان تشتی بی رنگی بجین لی پشتیوی ام دبینن مثلا جبر کو هن رایدارن دولته ام بیجن هزین اولهیه ویا باش دکورaya دل خدا ندانه رونشتاندن مدید ایسال هم ده حجده گلانه ده هم جد چارده تیرمه ده و نه ام بیجن جانگورین زندان آمده قدخه کرن نهشتن که مثلا گرسه وان پیشیا خو نشان بده اوانا ایجار امورم و روزه
li xoşî yolê di destpêkê de gava ku slogan hatin avêtin em bêjin bîranîna şehîda hat kirin xwedî derketinekî wisa ew çêbû hêzên ewlehiyê jî wisa şoxek derbas kirin pêşî neqebûlkirinek hebû gotin em qebûl nakin piştî wî ez baharim dîsa biraydarên paya bilind re hate axaftin wan got ku êdî roj ev roj e pêwîst e em êşên hev fêm bikin pêwîst e em birînê hev bipêçin şerekî çil û 2 sal li vî welatê em bêjin hatiye kirin şerekî hebiye di vê şerê de gelek dilşewitîne gelek pêwîst e o ji xwe gotinên birêz Çetin Arkaş jî esas vê ew ê temam kirin hem peyam ji gelê Kurd re bû hem jî ji rayedarên dewletê re bû ku got pêwîst e ji napê ve em karibin êşê hev fehm bikin êşê ku hatine kişandin ji napê ve em karibin li êşê hev xwedî derkevin û her wiha jî her du alî jî dikaribin hev fêm bikin. Ha wek nîşet vê ji parvekum ve goya destur hatê dayên ku êdî rihetî civîn tê sazkirin şîn tê girtin û bê bîra we çarşoveza gundema ji parlamentoyê derbas bû me goya parêzgerên wezîrên navxwe civînek sazkir bi 81 parêzger 81 bajaran re piştî wê civînê ez borim pişekî rihetî çêbû li bajarên Bakurê Kurdistanê ji ber ku piştî wê civînê dibêjin destur hatî dayên ku êdî bikaribin xelk rihetî tev bigere. Yani a ku rihet kiriye çarçoveya pêşnûma qanûnê ez li gel ku naverok baş zelalîne jî ev êdî de hêzên ewlehiyê de jî evekî çêkiriye nermbûnek. Berê temaşevan hêja em vê dira bidawît bikin beşa yekem ji ber ku mijarê me gelkîn em ê berdewam bikin lê spasiya birêz Şemus qerarda dikim maliya baş bo hatina we her sax bin di beşa duyem de em bi mijara Rojavayê Kurdistanê berdewam bikin mijara entegrasyona Rojava meserekê ji ber ku Mazlûm Abdî peyamên girîng da hefteya derbasbûyî de û îro jî li Şamê di civînê de ne ka ji wê civînê çi encam derket wê derbike ve yanna çi daxuyêne hat dayîn em ê bira parve bikin piştî naberekê Kurd em car din birin.